na yenkobono epoye mantem no emuna brapoye mantem no titina ni mwa NPP amanyoko no Ibrahim Baba Bukari sabrede bebi a woda no yesi mu odem pa ukada wote so ye campaign wo mpotem ho no nipa bonfo bi de car akobbo no ti yenkwa ahoma so na yenimu enkomo Alfred mahai wona wadi sansem yachi ese fa he na opanyini woda na pomudi mu tesei yo so wadi kan aka no sa fa na tena baby o di wie ma me sha simfro wa se de nkra yensa aka se na hoye na de koba nyina se owura Baba Bukari a wono woye Bono East regional chairman ma NPP amanyuku na number election ntino national pinfo nyina ba ha tia no ka se kura no regional chairman ne pinfo kuda mu nyina wo ye mention ma woni ebo ntoa ama owura chasokoku na kasa na chire se enura opinion no se de ya ota ye okọ campaign wo nkurunkum mu no enura so okoi na bra wo kro no okọ nkurunkum mu na usually the motorbike na ekọ se de be ya no be ya ha na nchiremu kakra ya tie se no wedi kan akọ ba bia okọ ya wo ba asem we kokosie na omo abusebusa ne neme bi a je se oba ya na je se osan ko bi nti enru a wo kọ na se kia bi kan ho okọ ya na neme no wo mu ana se ode ebogwa wo mu na bra okọ ya wo ba be se 8 o'clock wa babreku party officer we bibia ma okọ akomfode group akọ eto aso na se wa pa ya sorry na nkasa ne nchiremu se wo kwa kwanso a no na ka bia efinichi ede be ball no ekokoto ewilem baabi ndi va so da wo check akra na sabreku na kia na ne nema wo mu a okọ ekura na so kokọ che no na se no so tu edi echi na ono no beto so se saa aweho na to niwura amende ofa no edno pa ya sabia na ye dia substitute from kakra in fact bisa mpinofo va da bia enyi information free no na mo hire se we hu ka pra yes adie no almost suspect say bia ni pa bonfo bi no yes na no pay dey substitute from ma nkomo kakra ye ne mpinofo abobọ bonde eba no se na ka bia akwa kofa nua forestry fo akwa enua omo banti ka na ye die chiri na monitor nua no ebekọ no na owura no di motorbike no ebisa no ho nti usano ho na enchiremu a eba kire se orokọbọ eye ka na afendua no mu na hokoto owurum no mumnya obi na de ka ebo no but Assin North NPP secretary nkomobo a oni ebo no so de wo kire se owura no omode no ko ni so atete no ma wo kire se ka bia na ne kala no ese tuntum na efiri ne chi a de be ball no koto owurum ho ne mumanya se orokọbọ ka bia ko fe biom te se de wo ka no enti se de ensem no gusu aye koso no te se omakology complaint te se nso de aposifo no wokọ ho for nsem bi se na just take time ka crans o mama nti ye ni buachi se ono na de moto no ko ball enua car mu te se de information aba no ana se de party pinfo ka se ka owura na se ka bi de fimechi de be ball no no mze ko enimu no ye benya bi chi mu ankasa na ya ma atiefo act na nure ba so mo ba Assin full sim Francis ayahwe no na emu ede omo hwe na nti anopai helicopter befa na ede no kwa akra no mkoto so akwa no wo nkra ya tinse no ho ye de ni awu gusemu a na de tie no na ye ni musa amwe omugusu a wo mo ye campaign ya na se panyini na 70 o ma holte anoto ba online no breaking to ba biwa na me busa se panyini ya 70 MPP for holte campaign na se grounds gusu eseki oh se sia no ka say I want a party ni there and before you omo there and before you omo there and say for any one could do on the first day you gangan but the sia no ka say MPP national chairman owura in team chairman wuntumi national organizer any mpinfo guda mi omo obiriku a ti omo ye fense omo ye omo campaign eyi owura chaso kwa kire so ono omo de neba party mpinfo bi nso owura bute num ne omo aka ne bi nso so eji e kire uze sifo so na chairman bute national first vice so ni ofre enti fi nenim enti nkra martin se ono ni mpinfo bi nso eji e kire omo ne wo enkran ya omo hwe mu owura no ha so the campaign ni nya egusu e koso se am no ka se awti de du e kire a owura sam 17 na waso akata mu o kasa chairman fense wuntumi ni afoforo nso ko edika kata campaign Alfred ya da sene amane ba wodi efri empotem hono mo abrɛ ya busa